by the 17th of August, the remaining 50% will be paid. Mr. Speaker, we have kept faith with the buffer stock suppliers. As I mentioned, the total business that we've done with the buffer stock company is to the tune and exact 2,705,408,476 cedis and 58 pesos, 2.7 billion, out of which 2.5 billion has been made. And we will pay the remaining the 200 million that is submitted to us in full by the end of August. We commence our payment hopefully by Wednesday, and in a month's time, the total payment will be made. I was why Mraspe Jenny or Mraspe Fima this year walk over Betifia Baton Pessia, so no cronwa, Essasio software, or show my gun, you care your hunts and some honorable Brian a champon, and not yet in Cananenki ever say, Yebeka Humanoso, not yet in National Food Suppliers Association for the Monchurch of Opening, Yera Patrick Ifa, Aquacudin Comonia Kubusa say, 100 million noa, Minister the Aquacotomra speaker for them say, Omotia diama unomono, a wide free honmoa, Akabe. 103 million no no cre says kana ba beto wo futu mu na bossa minister diama wuru no wo musum se hwie be abroso a August bosom ne de toso dunso na de akamu bia wo mutuatua e de free ho no no wo mo esomu na abusu apusu homa no se opani Patrick Ifa ibenya no homa no so ne na kwakwedi nkomo wonya ma ye de ye nto akase no so ne nkonzam fufrum na administrator ewo Princess Marie Louise Children's Hospital ye no ewo Nkramantam Madam Juanita da Pilma ena kasa no wachese enkwada na ye wo mo no de untimi huru ba bia omunya kosoko no free ena untimi hu ba bia omunya enkwi ni free enkwada du bia ba obohu na enkwi wom kosoko nso wom eyade se hadwe papa akora kama tobrom wo free na enkwi bo free na kosoko didi a wo me tese enima basa what is asemo nyina atu dwabra Provincial Grand Lodge Southeast ekoye ayebi edema womo a oven autoclave machine ena wode koma womo ewo enkamantam no mu na o kyeresa sa oven autoclave machine ebetimi aboa womo papa ahwa aboa bonkoda no ho ban na mame na semni so machine autoclave no ye the sterilization say ebia o pese umia obi kro de odi be mia no o de be hye oven num ama na sterilize answer ana say wo instruments a wo be use e wo theater ana say dressing room no so sa ye de shem na ma ho ate ansa na ye use e wo patients no ho ana say nyoma e be use wo theater ne ade no nti no we na o mo de abre yen autoclave o mo de abre yen e bua ye pa because specific unit na ebi wo no eno no eseye e mana say akura ye yi fi ho no nti omo ba ye so mpese omo donate bibi no na ye de to omo anim say we na ye hia e na omo so omo de bre nti no ebebua bebre ama ejuma na ye no eho ate because so obi ba hospital na say yenka say obeye operation na say obemia ni kura say yen sterilizing oma na ebe use na ebe ma ekro na san ye more infected nti we na eboa e ma ye provide quality health care e ma ye clients o wie no say now to Koshoko abubo no enkwala ne yare no ya mamu yenya malaria anemia enkwala omo anya sebio ye ka Koshoko ne ade na aheya no moba ma nourish children aheya no moba enkwala omo wo to say hernia embala kwa hernia ni ade nyina ya ne ye hwe omo e wa ha se na wo ba ye OPD ha se ya be enkwala be 150 ene ehwe omo a day Monday to Friday weekends na e bia exotic akra but every day we attend to them into no cases need there bebre neurological conditions ni ade like yare ankwala e yare nyina heya no mo de ba because ye hwe omo ye was specialist bebre wo honuma omo ehwe sa yare ni nyina e na wonim sa hanso ye children hospital ba akopɛ the whole Ghana Children Hospital to say I refer from birth to 18 years and the only place
here is here. I mean in Ghana no we pay na other hospitals or more children's units by no ya hwe nkwala nko a diarrhea to me recording in a month. So maybe diarrhea diseases and no eba bebre and sometimes so no yenya malaria so we penimpa ya wada Princess Marie Louise Children's Hospital ya wo Enkramantam no mu owuraire Jonita da Pelma ya famo free krapom penemantam na ya famo mra santemantam ase ne enwoso enkwa mansie south abatom pesua so asantemantam ase na desia e wo manso tontukrum na busuya enne enye twede mpogyankrompo no fafie no kofa fiche kakra bia enke akwa ankote asem papa de ya yesi wo mu ohwa a eno mu hu sa sojafo ene kama aposifo so kama ade ya yesi wo mo e bampotomo no na mranche neja koliwa kakra no mo ye no a gadamse yi enkakran no a omo edidi ho no yesi asanko gold mining for no asesa posifo no asojafo ababegu kromo no mo se emrante ne edigala na be bia omo digala no eye 7 preduasa wo mo e concession so a no mo entiase ema wo no mo enya dwuma no ho nom yesi asase no so omo didi so no asase yantamo a ne teterete ne kakraka eduru be 25 acres no ne ade a ena emrante ne maba wo kromo no so yo madwere there be intimate in Krum and Massa Japadia Piazza Seneswa, more or more Messissa and Coa Bracuri, Monya Hiam Famaye, in take a debt. Coming a posiphonia soja fono at the a boom. Now Branchen and Ayao at Damebunano, a water to Krumlin and Potamu, one Edisa and Comowi. Now, the woman yes, some are more company, or more prayer, mobile, and not for my daughter. I had the chef, the hunter back of cry, and yet back home, and yet the noon, and yet me and son. I travel credit 3. Now the woman said community no a community mining and a community mining now community mining now yeah and now yeah we do so I can't complain that's the correct now don't say more present more at the year money now as a thing that as a pro free of the make us walk no the one and one now we recruit and that just happen to be a community so yeah no and no and I thank you for now. One more now, what you my blue children know. I'm up a fire Ghana for my trouble soon and now so therefore and yet so that you police. Not yet you track your friends after the young for body guy, you may pull me and a young with your mope. And on a mobile on this. My pronunciation now come with the one now you so that all call it and now say all for walks and things. Now it's a compassion and the mechanism good year or more so the or much to papa. Can we get Genia may why opera, never one in the Maida knew because of nothing. Yet forget the movie of office. I know what to do. You name quite by a movie to a car, not the call, and song of the band. Little Japan in it. It was full of web and on what they back. It's almost there, no, yeah, for 7 years. That was the point that who can come back to one and on to your car and the call. It's not your say a band is possible or help police you won't cover uncle a sample money, a sample money company. Your car and on the buy. And then a bank car said this to your car and then you put a mobile in a sample money company in the car and on mobile. I was going to weigh a branche Nanaya Wawada and Mebuno Ano. Ewo manso tuntukrum ene abacha nomne ade ade nyina eho ena wo mo egu ni nyina eyene menteme wase sorry emra asanko gold mpenimfo sesa sojafo ene aposifo kukukrunum na eka de komni asojafo ne edi bomu adaya asanko gold mpenimfo chese bebi amrante ne didie no eye wo mo concession so a na amrante no so chese bebi o mo didie ne nya asanko gold for wo mo concession so a etikikiri no ne yeturu na susa nyankopɔ ne fa kwam ama komatimi to yam kakra na so ne nyina mu no entiti ayetiti chese mrewa ne nkokra ewo krum ho de chese o mafo womo ye mema omada ne man kwada kra de womo ye nchi no ma yire mu a ehu pa abato womo so ewukro no nya asem kechabusu asemi ye ne de achi de bifra to bia no yemfa enkame mu yenkobono apoye fam
Yenuanom Sompa 90.7 sadi ade a che bia dwumade no koso ewo Sompa 93.1 FM ne koso Sompa 98.9 almost de no gina mu ten ya yenua owo ahene champo na etena gwamu na ena no pa ebere a wotena ase wo dwumade no so no enkomo pi na ekoso no wo hwe ekwane a asenkafo fa so ye wodi wondwuma ewo nkranza ene ne mpotamu na no mum ana opani baako a ye fe no kwadwopoku ade tudwa na wo tese wono de adesrade pa ana ode to nkranza MC anim onabo Daniel Yawredu anim se ni nuanom asenkafo ni bisu ene wo mban ye woda nadi ewo nkranza ne mpotamu no hadwen papa kamia kwakoye se wo ye senkani kura no na wotwuti a na ofere efiri se hadwen papa Nkranza transport station hose no woka se driver ni way na obi asa de o kire o me de sa kire se hadwen o sre pa se MC nsore na se de ne masika kono hadwen ye drivers nankasa indiscipline ewo ha biti se kwan a omofa so lodu kwan ho I say obi aye ne a ope ne ekoso ni nyina ye tachima Nkranza drivers kwan a omofa so elodu kwan ho on say fie bi a mense wo bi wo ho a asowoden men lodu kwan ho wo ye dan a kwan ho na obelodu wo be ka na ajo nsem entin ka ye hawa ye wo pa say esenka MC bem nanka omoma city guard for a year adwuma from station to traffic kwan omofa so ewie panmuwe aji ensem na dodo na anso lodo a cancer take esen ko mutwa cancer take kra omuntwa because wogina kwan ho obefa passenger na omompe security a omo be guide kwan no from station to traffic or omo lodu basa ema indiscipline ekoso wo station me feel say bambofo bama eso beti amaye San komo nyina no yenuanom Sompa 90.7 ya wo Nkranza ne mpotamu na eboa no a wode maye anopai wo ade ache bedwumade no so na opani kwadwopoku eto sansem yi ede fam Abza for yanton sam no so na yemfamo free Nkranza abonten so mfamo mra santemantama sei na yemfamo enko donyina abonten so ye wo furukrum abaton pesu aso na busua adeshi busua ewo donyina ya eye nana dankwa brafo bretu abusua no enam eye nana kwadwo amwa ampem ene abusua pani eye apia mankwa so edefa yewura eye ne jase hene nana boa basaso esre ede ato yewura nim so mo besre yewura se nadama omakwan na krono enya ba pani oba hima obeboa nana amakrono mpuntu ewie eye peyo wono kire se womo eba hima wokọ akura eja ne baba ya bi ewo hono a womo ehwe ewura no na ho keka ene se ne osi dokro no ene se ne ni kukro no mpuntu ho a womo esre ede ato eye yewura ne jase hene nana boa basa womo de fa no so amana to yewura se senka womo eboa me agina tum amana ba be ye ohima ba pani ewukro no mu a enka ebeboa pa na eye opening nana kwadwo amwa ampem ne nsɛm a wogina de hyebusu nanim ereto ensɛmtwefo anim enie to yewura krobia adesode amede to yewura krobia wemfi kotoko anim se ne donyina mrantie ne nketesi omani abere no se yewura amfre asemi ntem a ebetimi di mogya hwieguo ade aba ewo donyina nti mesire mewura mesire wa buru mewura mesire wa kronto mewura mesire wa nyado mewura mesire wa pia se ye biribi fa ho na wontam kase ye wutumi ene wa hoden ene obambo so obi etutu fam de ntam kase hwa obi tutu fam de ntam kase hwa na je se wa tuske dwatu nti se wonana Trao Emma we ensi entina media de serious se miwura ento wache ame na ntu miwura na boa donyina emfa ntuma pa ya santema na asomdwe enso emra peni ayi oba ahema ne baba ese omeso ne maame aso ama donyina hene onye de hye wakonya wo so no ompene eno yaka ntamagu se entam no na wo enkrofobia gi adamudiye asi beria sikani bi nso okrom ha wagi adam odi sika pia donyina hene says on ma asem no enkotu endru otumfo enu nti na me ya press conference ama otumfo ate no wafre na yakoyi ensem no mfu pini njenjemfo e de akire yewu abru ebra na donyina hene be di ye sanse akonya wonye de hye communal labor yenko ombo odwa e wokrom ada onhia oni kromani
Abusua fonti we aya adesibusia wo donyina ofokrum ena yeti wonum kan we na na kojo amwampem ya oni abusua pani apia mankwa ena omode fa na nabu abasa yewura ne jase hene so se omoda yewura se omram na womo eba pani a wokọ akura wono a ne de na sinemu ba ena omosre senkanana emwa no no ntimi emeye hima no moa emampuntu emra krum na kakran donyina kru no eya kachi mpuntu mu yenko asaman kese ne asaman kese circuit court no ekwa atrase amwotwa ediama kwani bi wonya mfinsia aduonum enan se wonye wodi beba sesia mfie nan na ona no homra sesia na eyede asemwa kwabranya akwrade asomdwe nka wo enka so mini obema na apomu tesen Yakopon adom ode ache chirema yenko ya nimoy mini am se asem ne titi ni cheche wanyina no ene se eye kwadubofo ebra no cheche semu akire court no ena obabo chire betu dwa echeme se opanya wanya mfisia aduonum ena 54 years ye fe ne se kofi amoa oyokuani one ababaawa ye fe ne se hega aponsa omatwempena ebeye mfisia mienu enie na ebe America kra enie ena obema no edesombo ebo oba ne se wanya ne tia na se wahu ese ono obema fofo bi eso atwempena enu tie kofa katakasa ede bomontem emenko wiase no omontem tete ya mo ba no esesa ne niema ede fi bema na nchen ekotena baabi efoforo na ese so munyina ye akuafo no ebra na omote ese eye mpenafo no omo ye fuo ebomo enu ti ebra awole mpratwo no so eguye no na ewoma oba no kwafom ho ekotu banchia na se okotu no ban ni bia wo hodom ekofie san so obema no so kọ no kokotu na obi ni made ko etuamu epobosom no emu ne de toso aduonu enum 25 April 2023 afia mu na obema no koto se oba no etu banchi ni bi ewo na fom ho no mo ene ho na ebufu ebaye ema ekoye akasakasa obema na de na ekita no no fada de no oba ne nsa benkum ni nifa no odi twetwetwa ne nsa basa ntetemu protetiemu ma adehye bia na ben ye fom ho no omoba etimi ebeje no na eno akire no na twede aponyakopon ye na oye na dwese ka wo dwane na so twede aponyakopon eta no ho antoma em ye kwache no ewo eye station wo bra na wa ya na dwese kokofa hyen ede adwane na no na asem no kopiem ewo court no kwadubofo no ede sem nya atudwa wie no temafo no tie dwom no se da bi nia wa ye no de emu enyane tanso ne tie o man Ghana yamamra eno timi no akate no court no asese onkono kokoro da fiase efisa pole ennan na onfensu nyansa eno ache no so no omuchem so ba obasa so atua 5,000 Ghana cedis kan diskano 50 million ede ama aye aba ife se hega aponsa se beya oriba pattern na pole praso prano no watimi ede atwetwe ne rekoma eno timi no kasa ni de opanye ife se kofi ama wanya fisia adunum ennan no wa mo de twetwa no kasa ne ho kania na ne wo kane ama sabam no kasa ni de ye so ko de fiase fisia nan na otua 5,000 Ghana cedis kwabena minia ba omuntamu tete ya chakakra utie ensem ne de ya afia mu ena omuntam tete ya afia mfiase no ya omuntamu tete ya no obia akware be ma na akware foforo ana omo nware ye bet ase obi atil baby obi atil ne fie obi akokota na obi atil ne ho so me kire se ebra na omote a omuntamu atete no oba na akware be ma foforo ama be ma no so akware oba foforo ana dabi awade bi ama so obi a nware ne mo oba no kire se woni be ma no ye adwuma kakra nti wo first akope banchi bia be sisu adi nya sa pepe fo no mo te no mo ye no eno mo kokko ho se woni ne nyina na ye afuo no omo mi nyina na ye afuo ne so mo nyina ye akuafo asemu na oba no nya mfie be sen oba no enfie ya sa kana chese wonya mfisia aduanan enum eko ese ono kra o ya ben papa ya abra kwa nya kono nyina wo ho mo pekunu ya da so wa kwabra nya kon me da so pa mi na be yo akwa nya kon nya free miss call wanti ya pekina etreze ni ma kwabra nya kon na yete ne nkan amso yan to so ne inform ko buno mantem no modoma central kra ye frene se dwa ho na adehye na ekire se omo busa wu sa nyem bia no Ghana no wo mo eka ho bia na ana mpanimfo cha chekure madodode si ye che suku si ye cha ya sabia ye che kwan papa bibi papa bia kuroi
ye che bibia no ade hye wodwa ho ne mpotamu ebo mo sey ene omo a efato wo mo ho so akwabi so ne kan wo se kwabena leba eno no mo ye ya wo ma kwan na atete apansema wewe sa makone yedu a ofa so a emfa no we ekuta so we kuta sekan we kuta ne pan we susu kuta ne bokiti a wo mo akasa hyase se ekwan ne sa bai ma meya wo mo abeyo o ma de no mu ye nsem a wo mo edito Sompa FM nsem twefo animu aye nyina to ababa akon abana ya to no nsania abansakurom twunkurom na bayi kware ne betin jadwa hofo nko aye de ho esi dan letin basa ne hunhu ya no pa wie ya nkokorafo amrewafo maya ne mrante ye nyina gina kwani so ya yira ho samba akon ne se de ntia ye gina ya kwani so den se ya manu ko su abansakurom nkora ne nsu ata ba bebe fa so be ko school no kra ho adana mai nkora ne timo nko school nsuo no timbaka kronaja aya nsuo ninti ne saa so nti mo hwe nipa doma ye gina ha ya na ye ja ya djuma ni ya beji se ye kora pana mayema na ya yi kwana na firi wamfi abesi akuntani tinka nanu na efiri kwadada so kosi doma hinkuro a nyame adom kota de ne badie ni eni se dwahofo eka ho ye nkoti a eti dwahofo ye kwana na nka ho oye de na oba saa anamona se senye tubia no mini aba ya ko MP ho ya ko MC ho ya de nkrata sunyare ba bi de yese ko bia minister ya ko no ho e wo sunyare ni nyina no ankosi aga na akoba de se ba bi edunu be de hia nko akwo dwane sisi ya asukufo no school na ya wo ha no e wo kra PKG1 kosi P6 nti so mu firi P6 na omo be ko JSS ni so mo ko abonse kurom yenti aya be gina ha no ye ni abrete se krodom kantete no ye kan se obi ani abrete se krodom na onye yize na ni abre papa pasa na nedwa ho maya mante mrewa ye gina mu a ye ni abre na se ne sen esan se ye kan Ghana kuro yi ho eye dwa ho tru krom abose krom ye ni be nyina ne som ye hwibom te se ne ye kwa hwe nanso se eduru abato de a ye fufu todi nkunuma aka ho kra ye nya kwane esan se be ko ne be ba atifi apuo ye anafo beto abani wiesa be ye giriti ye nka ho ye tia giriti ye nka ho no be bu ye kwase ya na chere nkanka especially ya ye kodwa ye tina ka mu na se ye ba tunkroni ti kam na ye dwa ho ni opa ya ba o mene gwa wa shiti na se ne se nka no di kanaba dwa ho the same thing na boy se krom so ye tina ba ma ya ye mobo papa o ma ye mobo ba ma ya mobo nti we eye o ma desre a o ma edito mpanimfo animu kura ye fene se dwa ho ye wo doma central abaton pesia so o buno mantem no mu emu adehye na yete wo mo enka no ye mfa sedama universal natural clinic o si intiri ni dompi ni de abusien ko ba bia me onyu sekani dompi se bu sa freche sa to afa ho wakwa konya accident ama ye se ya saw ye de ne so still oti pain au dompeni mu a masa kwate na universal natural clinic yenhwe mfama e ba ne siate kasam se oto asesa ene usirem sa na twetwenwa abusia universal natural clinic be adwuma ne dia ma dodo massage nyina ye ho adwuma ena stroke so no ye tatahwe wo ho ye watonsu esli ha ya ye bebu nsum ho no mo ene ni nkomo 0200158272 0200158272 na fe 3A Herbal Center ere 3A cool capsules abedwa so a wonya bina no no mu a kokuno asie betu kokuno se ja osisi ade kokuno ma woni suta ye otum kokuno ma oyemu atimu koku nti bema oko eyedua so a ye woche wo ba wo bu nsa ta ama bema sam kra no akwa bibia bema me kan fo 3A cool capsules e dia ma ye koku aduro we no enti se ya no mfo de na no ya na wo yem e fa wo yem ni ade ne da bi ye de ye gentle e wo ye funu no mu enti obetima nom de akwa adwuma obetima nom de atukwan obetima de anom aye bibia enwumre no anya adaje wo yi niema no e de gu water closet ni mo so te ase enya na wo dwa so Food and Drugs Authority mpeni for aje de atum de here and so do when be kire pharmacy shops and drug stores ahodo nyina no akwa akogibie kolenakenom dane herbalnom misi herbalnom apedankenom nyina obenya bi 0546107107
0546 107107 na mpenifo ene wo edin komo yem fancy ho ayo ya grace messages no ebi e wo ho no manenka ye bobo so tow na yen sore so nko ebi ni ho edi ne ne ye sore na yakokwabna yen kwai medede ya bo amali bi aboga nyumre mene nana kwabna kese ekoba simpremu ne na pamfo no esum eye kofuri na pamfo sum no ma atoaso asante abo Benedict ye ne yesemfo pani ansem no osem nyina de ma ya grace so e de yen eko television so ama mansan nyina timi hwe yen etie yen bi mranche de mabawa wo Sompa newsroom kuku avrenike jando ya grace na kosia sumuanom ye de obibiase ye ko de ni ankasa me papa Bishop Justice Ajimai Dia, Bishop Justice Ajimai Dia, Christ Healing Chapel, Sofopeni Atwuma Kufuri papa, memwajo enyumre Christ asumbi nkan na ngosra no nkoswa entre. Yankwe, ekoba simpremu. Conference is a powerful move of God through his man servant